Agaseke k'amakuru mu karere gafunduriye muri Uganda. Perezida Museveni avuga guterana amagambo n'uko Kataga wigeze kuba perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda. Ubusanzwe uri minisitiri w'intebe wungirije bapfa busoga. Bijya gutangira Madame Rebecca Kadaga yavuze ko kumukura mu hatanira kuba vice perezida w'ishyaka NRM hagarariye abagore bizateza umwuka mubi muri busoga. Ibinyamakuru bisubiramo buri mwe hagati ya Kadaga na Museveni mu nama mbere mu bya perezida w'intebe kuwa gatandatu. Kadaga araterura ati kandi nyakubahwa perezida w'ishyaka NRM narivuze ko kunshyira ku ruhande bizateza umwuka mubi muri busoga. Agace nsanzwe ntorerwamo kandi n'abantu bandi inyuma kuva kera mu bitekerezeho neza. Arakomeza ati mushobora kugira ngo nige muri kurwanya ariko muri kurwanya abantu benshi babusoga kandi ntibizarangire neza kuko bazakeka ko kuyoboka ntacyo bimaze. Aho ngo bashaka kuvuga ko bakunda ishyaka NRM kubera ko ari bera umuyoboke w'akadasohoka. Rebecca Kadaga niyo anashaka ko perezida w'inteko ishinga amategeko Anita Among wamusimbuye ahabwa amahirwe yo kuba umukandida kuko ngo akiri umwana mu ishyaka. Kadaga w'imyaka 39 yabaye perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda kuva 2011 kugeza 2021 ubwo yagirwaga minisitiri w'intebe wungirije wa mbere. Ubu ari kwiyamamariza umwanya wa vice perezida wa kabiri wa NRM. Kadaga yafashe ijambo asobanura ko yaba umwizerwa w'ishyaka kuva ryashingwa ariko ko yarutijwe Anita Among uri maze igihe gito. Ati ku rupapuro rusaba ubazwa ibyo yakoreye NRM mu myaka 10 ishize ayo mabwiriza ntiyahindutse. Umuntu ushaka uyu mwanya no kuvuga Among yakoze imyaka 3 gusa. Yongera ati niba twemera umuntu uje uyu munsi akaba umuyobozi w'ishyaka ni wowe butumwa turi gutanga. Ese ubudahemuka n'ubwitange ntabwo byihabwa agaciro muri NRM? Niko rero Kadaga yibaza. Among usanzwe ari perezida w'inteko ishinga amategeko muri Uganda uri guhatanira umwanya wa vice perezida w'NRM. Kadaga yasobanuye ko bitewe n'uko ataruzi imyaka 10 ari umunyamuryango w'iri shyaka yagomba gukurwa ku rutonde rw'abahatana. Kadaga ati nashyigikiye ibikorwa byo kwiyamamaza byose nkora ibishoboka byose kugira ngo ingengo y'imari iboneke menyekanisha Uganda ku isi nkorera ishyaka nk'umwizerwa ariko nandagarijwe mu ruhame rwo nakurwa ku mwanya wa perezida w'inteko ishinga amategeko ndabyakira. Ese muzasinika umuntu kugeza ryari? Perezida Museveni mu kumusubiza amubwije inani na rimwe ati bikugira nk'aho basohoga ari abantu bawe kurusha jewe kuko mbohora Uganda n'abasohoga bari barimo nturi kamara rero ceceka. Perezida Museveni yashubije Kadaga ko adakwiye kwitwaza inkomoko muri busoga kuko atari we nyir'ubwami amumenyesha kandi ko yakoranye n'abami baho bityo ko nawe hafite bamushyigikiye. Ati Rebecca Kadaga busoga si yawe ntabwo wari uhari ubwo nakoranaga nawe uzari abami bityo rero ukwiye kwicara. Museveni yasobanuriye Kadaga ko komite nshingwabikorwa ya NRM ifite inshingano yo gusuzuma kandidatire no gutanga ubujyanama kandi ko mu gihe nta mpamvu ikomeye yo kwambura abantu amahirwe yo guhatana ibemerera bagakomeza. Perezida Museveni yavuze ko adahakana ko Rebecca Kadaga yakoze byinshi mu ishyaka NRM ariko kumvikanisha ko muri busoga Rebecca Museveni kubera we ngo ari ikabya ategetse ubwinanga ntiburera. Umukuru w'ishyaka NRM yanayimoje Kadaga wavuze ko aryamye kuri Anita Among amubwira ko nta burenganzira afite mu ishyaka bwo kubuza umuntu amahirwe cyangwa se ngo yahuta yafite. Anita Among nawe yabaye nk'usubiza Kadaga avuga ko ari mushya mu nama ngo yaje yatumye ariko mu nzira yagize igitekerezo cyo kuba yakwiyamamaza nubwo ari mushya ngo ntibigize icyaha. Abagore Kadaga na Among bamaze iminsi batumvikana ndetse rimwe Kadaga yashebeje perezida w'inteko ishinga amategeko yavuze ko ari umugore utifitiye icyizere kubera ko ngo yitukuje bisobanuye ko atizeye uko uruhu rwe rusa. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banatwe umutwe wa M23 ushinja uruhande rw'ingabo za leta gukoresha abacancuro b'abanyamahanga mu bitero byabaye ku kimwe ruvuga ko bateye uduce dutuwe n'abaturage twa Kadasomwa n'inkengero zaho muri teritwari ya Kare muri Kivu y'Amajyepfo. Uruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo ntacyo ruravuga kuri ibyo birego bya M23. Imirwano hagati y'impande zombi yavuzwe kuwa gatandatu no ku kimwe mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo aho amakuru atandukanye yemeza ko yatumye benshi bava mu byabo bagahunga. Mu itangazo Lawrence Kanyuka uvugira M23 yavuze ko ibitero byo ku kimwe Kadasomwa byateye kuri ubuzima bw'abantu batari bake no guhunga ko abantu benshi bahunze ibisasu byaraswaga na za drone mu gihe gishize. Uruhande rwa leta rwakoresheje abacancuro y'Uburayi baje guhabwa inzira banyura mu Rwanda basubira iwabo nyuma yo M23 ifashe umujyi wa Goma. Kanyuka ushinje abacancuro bashya ubwicanyi yavuze ko kuri iyi nshuro batazataha umoro. Igisirikare cy'u Rwanda nacyo gishinzwe gufasha M23 ibyo leta y'u Rwanda ihakana. Imirwano ikomeye kandi yavuze kuwa gatandatu muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo nayo yateye abantu benshi guhunga nk'uko bivugwa na radiyo mpuzamahanga RFI. Imirwano yo kuwa gatandatu kandi ivuga ko yatumye M23 ifata agace k'imisozi miremire ka Rubumba kari ku ntera kilometero zigera kuri 80 uturutse mu mujyi wa Uvira. Pierre Muheshera umwe mu bategetsi b'inzego z'ibanze mu mujyi wa Uvira abwiye ikinyamakuru BBC ko imirwano yo kuwa gatandatu yatumye abantu benshi bava mu duce twa Rubumba ndetse na Kajoka berekeza aho ngaho Uvira. Muheshera yavuze ko amakuru afite ari uko M23 afashe ku gace ka Rubumba. Amakuru yemezwa nanone na bimwe mu bitangazamakuru bya Kongo Kinshasa. Kugeza uruhande rwa M23 cyangwa se rwa leta ntibemeza mu makuru. Impande zombi mu kwezi gushize zasinye amahame yo kurangiza intambara mu biganiro byo kuganisha ku mahoro Doha muri Qatar. Ibiganiro byagomba kugera ku masezerano y'amahoro tariki ya 18 kwezi kwa 8 ariko iyo ntego ntiyagezweho n'ubwo impande zombi zasubiye Doha. Hagati aho impande zombi zikomeje gushinjanya gutangiza imirwano hato na hato ikomeza kuvuga mu ntara Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwa Kongo Kinshasa ariko kandi bwasabiye Joseph Kabila Kabange uhoze ari perezida w'icyo gihugu gukatirwa igihano cy'urupfu mu birego birimo ubugambanyi no gufatanya n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 aregwa ibyaha byo mu ntambara, ibyaha by'urugomo by'umutwe M23 n'umugambi wo gushagurika ubutegetsi. Mu iburanisha ryabaye mu cyumweru gishize ryabereye mu murwa mukuru wa Kinshasa ubushinjacyaha bwanasabye ko imitungo ye yose ifatirwa. Kabila utaritabye urukiko ntacyo yahise
atangaza ku mugaragaro ko icyo gihano cy'urupfu yasabiwe Kabila imyaka 50 yategetse Kongo mu gihe cy'imyaka 18 guhera 2001 muri Gicurasi uyu mwaka inteko ishinga amategeko ya Kongo yamukuye ubudahangarwa yari afite aha nabwo atabonetse ngo yisobanure ku byo yashinjwaga mu ijambo yavuze nyuma yaho muri uko kwezi Kabila yanenze bikomeye ubutegetsi bwamusimbuye Felix Tshisekedi Tshilombo bwite bw'igitugu yaranenze ubucamanza bw'iki gihugu kubera kwemera gukoreshwa ku mugaragaro ku mpamvu za politike Kabila yaruka kuboneka mu ruhame mu gace kagenzurwa n'inyeshyamba z'M23 mu burasirazuba bwa Kongo uretse iyo gihano cy'urupfu yasabiwe Radio Kapitali y'Ubunga n'umuryango w'Umuryango ikorera muri Kongo Kinshasa yatangaje ko umushinjacyaha mukuru wa gisirikare Lucien Renel Kuriya yasabye urukiko rukuru rwa gisirikare ko Kabila akatirwa gufunga imyaka 20 kubera gushyigikira ibyaha byo mu ntambara agatirwa gufunga imyaka 15 kubera gushagurika ubutegetsi agatabwa muri yombi ako kanya akariha n'amagarama y'urubanza. Ferdinand Kambere umunyamabanga w'ishyaka rya Kabila PPRD ryahagaritse gukorera muri Kongo Kinshasa kuwa gatanu yabwiwe nta makuru by'Abongereza ritazi ko cyari igikorwa kidacogora cyo gutoteza uwo mu batavugana n'ubutegetsi bwa Kongo. Mbere ubushinjacyaha bwa gisirikare bwari bwasabye ko Kabila arinde miliyari 24 z'amadolari y'Amerika kuri leta ya Kongo nk'uko Radio Okapi yabitangaje. Urubanza rwatangiye kuburanishwa mu mpera z'ukwezi gushize biteganyijwe ko urukiko rukuru rwa gisirikare rutangaza umwanzuro warwo bitarenze tariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka turimo. Nkivuga kuri Kabila kandi umuyobozi wungirije w'ibiro rya M23 Bertrand Bisimwa yatangaje ko ubutegetsi bwa Kongo bugomba gutanga ibisobanuro ku rubanza rwa Kabila wayoboye igihugu myaka 18. Urukiko rukuru rw'igisirikare cya Kongo ruburanisha Kabila ku tariki ya 25 Nyakanga ashinjwa ibyaha birimo guhambanira igihugu ibyaha by'intambara byose inyoko muntu. Abashinjacyaha n'abanyamategeko barengera inyungu za leta ya Kongo babwira urukiko ko Kabila yakoze ibyaha nk'umuyobozi wa M23 nubwo muri urwo bwabwiye abanyamakuru ko adakorana n'iri huriro. Mu ijoro ku itariki ya 24 Bisimwa yibukije leta ya Kongo ko amahame impande zombi zashyizeho umukono mu kwezi gushize zifashijwemo na Katari asaba ko abantu maganirwa barimo abanyamuryango wa M23 n'abakekwaho ko abanyamuryango bagomba kurekurwa. Bisimwa yagaragaje ko byaba bitumvikana ko igihugu cyemera gufungura abakekwaho gukorana na M23 cyangwa se abanyamuryango b'iri huriro hanyuma kigatangira gufunga abandi. Ati leta ya Kinshasa tugomba ibisobanuro kuri iri toteza ryifashishije itangazamakuru n'ubutabera rikorerwa perezida wa Kongo Kabila usabira urugendo cyo kwicwa kubera gushinjwa gufasha M23 mu gihe twemereje ko abafungiye ibintu nk'ibi ngibi bagomba kurekurwa. Tariki ya 22 Kanama nibwo ubushinjacyaha bwasabye Kabila gukatirwa igihano cy'urupfu. Abanyamategeko barengera inyungu za leta ya Kongo basabye ko umutungo ubarirwa muri miliyari 32 z'amadolari ufatirwa agashibwa n'icya miliyari 21 z'amadolari y'Amerika. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Tanzania abanyamakuru bakoze jiba muri no barandika manazika perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yasabye komisiyo y'igihugu y'amatora kuzarama igaca urubanza itabogamye mu matora mu kwezi kwa 10 mu mwaka kuko hari ukutabogama haba amahoro. Mu kwezi kwa 10 mu mwaka Tanzania yagiye mu matora y'abadepite n'umukuru w'igihugu na amatora atavuga rumwe uko icyaka Chadema rikomeye mu yatavuga n'ubutegetsi bwa Tanzania ryangiye ko yamaza ndetse n'izayajyamo na amatora aje mu gihe isi yose yanze amaso Tanzania kandi shinya perezida Samia Suluhu Hassan gutekereje igitugu no kutihanganira abamurwanya. Ibinyamakuru bya Tanzania byavuze ko umukuru w'igihugu asabye komisiyo y'amatora kurangwa n'ubushishozi amatora akaba meza akazatsinda ubikuriye kandi ntazakurikirwe n'imvururu. Perezida Samia uzaba ushaka manda ya kabiri ariko rero ya mbere kuri batoye n'abaturage yasabye buri wese kuba amaso ntiyazagira uvangira igihugu kuko ahubwo mu matora badashaka neza rubanda bateza umwiryane mu gihugu iyama n'abanyamahanga bashaka kuzivanga mu bihe by'amatora y'icyo gihugu. Uyu mutegetsi yamenye bashaka kumwiryane mu gihugu yavuze ko bari imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo kandi ko bose bashaka kuzana ibyabo cyangwa se bagatekereza ko igihugu kizategekwa nabo bashaka. Yavuze ko batazabyemera. Madame Samia Suluhu yavuze ko batarebye neza abantu batavuze amazina bazazanira igihugu bashaka ko bazategekiramo igihugu bakakigira nk'uko bagize ibindi bihugu batavuze amazina ku bantu bashobora gukoreshwa ngo boreke igihugu. Perezida Samia yavuze ko bari mu gihugu bashobora kubikoreshwa n'inda no gushaka gukira vuba. Umukuru w'igihugu yibukije abanyatanzania ko ubuzima bw'igihugu butarangiriye mu matora asaba ko bazarushaho kwitonda ubuzima bukazakomeza na nyuma. Uyu mutegetsi ashinjwa kuba anyuruza abaturage kandi bagafungirirwa ibyaha bitari byo agamije guca intege abo mu Rwanda ariko yakunze kubihakana avuga ko hari imbaraga z'abashaka gutegeka igihugu kandi ari batowe n'abanyatanzania. Perezida Samia yibukije abanyamakuru mu gihugu ko nabo bafite uruhare mu kuzana amahoro n'ituze mu gihugu kuko amakaramu yabo aryaya kurusha imitutu y'imbunda. Yasabye ko nabo bakora inkuru n'ibiganiro bigamije kubaka amahoro mu gihugu ko imbaraga bafite bashatse kuzikoresha basenya igihugu bagisenya nk'ako kanya. Hanze muri Afurika bambwira ko igisirikare cya Nigeria cyasohoye itangazo kivuga ko cyishe intagondwa 35 zigendera ku mahame akaze yitiriye Isilamu mu rukurikirane rw'ibitero byo mu kirere cyagabye hafi y'umupaka wo mu majyaruguru ashyira iburasirazuba igihugu gihanamo na Cameroon. Igisirikare cyongeye ko ibyo bitero byakorewe mu duce tune mu rwego rwo kuburizamo igerageza ry'izo ntagondwa y'ubugabo igitero ku basirikare barwanira ku butaka. Nigeria imaze imyaka irenga 10 yanganye n'amatsinda y'intagondwa hamwe n'ibice by'abagizi ba nabi mu rushingiye ku idini no gushimuta urukorwa kenshi muri icyo gihugu kuba kugamije kwaka amafaranga y'ingurane kugira ngo bashimuswe babone kurekurwa. Kuwa gatanu itsinda ry'abanyanigeria bakomeye barimo abahoze ari abaminisitiri bacuruzi n'imirimo y'umuryango utari leta basohoye itangazo bavuga ko bahangayikishijwe no kuba ibice bimwe bya Nigeria birimo kuba mu bwicanyi buri ku kigero cyo mu ntambara mu gihe ubutegetsi buvuga ko igihugu kiri mu mahoro. Iryo sina ryakomoje kuri raporo yasohoye muri Gicurasi uyu mwaka n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International ivuga ko abantu nibura 10,117 bishwe kuva Perezida Bola Tinubu ageze ku butegetsi mu myaka 2 ishize.
Iryo tsinda ry'Abanyanigeria ryasabye ko hashyirwaho itsinda rya perezida rifite ububasha bwinshi bwo kurangiza intambara nyinshi ziri mu gihugu, harimo no kongera kwaduka k'umutwe wa Boko Haram w'intagondwa zigenda ku maboko yiyitirira Isilamu mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu. Mu cyumweru gishize igisirikare cya Nigeria cyatangaje ko cyishe intagondwa hafi 6 mu gihe cy'amezi 8 muri ako karere. Nta buryo bwigenga buriho bwo kwemeza ibyo igisirikare cyavuze. Igisirikare cya Nigeria kirwanira mu kirere cyavuze ko kizakomeza gufasha abasirikare barwanira ku butaka mu gusenya ibigo by'intagondwa byo mu majyaruguru ashyira uburasirazuba. Umuryango w'Abibumbye uvuga ko muri iyi ntambara abantu 35 bishwe, abandi miliyoni 2 bata ingo zabo. Ikigo cy'ubushakashatsi ku mutekano cyo muri Afurika y'Epfo, Institute for Security Studies, cyavuze ko ibitero nibura 15 by'intagondwa bimaze kuba kugeza ubu muri uyu mwaka mu duce turi hafi y'umupaka Nigeria n'imbibi na Cameroon na Niger. Iki kigo cyongeyeho ko intagondwa zikoresha indege zitajya mu piloti cyangwa se drones zisanzwe z'ubucuruzi zahinduwe mu kugaba ibitero ku bigo bya gisirikare, ndetse ko izo ntagondwa zituma bigorana kuba igisirikare cyakuriza abasirikare b'inyunganizi. Mbere muri uku kwezi kwa munani, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika yemeje kugurisha intwaro kuri Nigeria zifite agaciro ka $130 z'amadolari y'Amerika. Hanyuma Minisitiri w'Ingabo w'Amerika Pete Hegseth yirukanye umukuru w'ikigo cy'ubutasi ibintu bikuru by'ingabo za Amerika Pentagon nyuma y'ibyumweru byari bishize ibiro bya perezida wa Amerika White House birenze bikomeye isuzuma ryo kumenya ingaruka z'ibitero bya Amerika kuri Iran. Itangazo rya Pentagon rivuga ko Lieutenant General Geoffrey Cruz atagikomeje kuri ikigo cy'ubutasi bwa gisirikare kizwi nka Defense Intelligence Agency. Abandi bakomanda ba gisirikare urwego rwo hejuru nabo birukanwe na Pentagon. Minisiteri y'Ingabo ntiyasobanura impamvu yabirukanye. Muri Kamena umwaka, Perezida wa Amerika Donald Trump yanenze bikomeye kuba raporo y'ubutasi y'icyo kigo yarayicuriye ibitangazamakuru. Iyo raporo yavuga ko ibitero bya Amerika kuri Iran icyo byakoze ari ugutinza gahunda ya nucleaire y'icyo gihugu ho amezi gusa. White House yatangaje ko izuma ry'icyo kigo ngo si ryo na busa. Trump rero yatangaje ko ibigo bya nucleaire byo muri Iran byashenywe burundu, ndetse yari yashinje ibitangazamakuru igerageza ryo gutesha agaciro cy'umwe bitero bya gisirikare byagenze neza cyane mu mateka. Icyo cyavugira mu nama y'umuryango wo gutabarana w'Uburayi na Amerika OTAN. Minisitiri Yes yari yavuze ko iyo raporo yakozwe ishingiye ku makuru make y'ubutasi, ndetse ko urwo rw'ubugenzacyaha muri Amerika FBI rwarimo gukora iperereza ukuntu iyo raporo yahishuriwe ibitangazamakuru. Iyirukanwa rya Lieutenant General Cruz ryatangaje bwa mbere n'ikinyamakuru The Washington Post cyo muri Amerika. Ikigo DIA gishinzwe ubutasi ni kimwe mu bigize Pentagon, ndetse umwihariko wacyo ni gukora ubutasi bwa gisirikare muri rwego rwo gufasha ibikorwa bya gisirikare. Gikusanya amakuru menshi cyane y'ubutasi mu rwego rwa tekinike, ibikoresho n'imikorere, ndetse gitandukanye n'ibindi bigo by'ubutasi nka CIA. Byumvikana ko Minisitiri Hegseth yanategetse ko umukuru w'umutwe w'inkeragutabara zirwanira mu mazi na komanda w'umutwe w'ibikorwa byihariye byo kurwanira mu mazi birukanwa, nk'uko umuntu utatangajwe izina yabwiwe n'amakuru by'Abongereza ritazi kuwa gatanu. Senateri wa Amerika Mark Wagner yasohoye itangazo avuga ko irukanwa rya Cruz ari ikimenyetso ko Trump ifite akamenyero kabi ko gufata ubutasi nk'igipimo cy'ubudahemuka aho kuba ingabo ikingira igihugu cya Amerika. Trump amaze kwirukana abategetsi benshi bakoze isesengura ryabonye ko rinyuranye n'uko babibona. Muri Nyakanga uyu mwaka, Trump yavuze ko yategetse itsinda ryo kwirukana ako kanya komiseri wari mu ishami rijyanye n'abakozi n'umurimo Erica McIntyre, nyuma y'uko atangaje raporo igaragaza ko guhanga umurimo byagabanutse. No muri Mata uyu mwaka, Trump yirukanye General Timothy Holt ku buyobozi bw'ikigo cy'ubutasi cy'igihugu NSA hamwe n'abandi bakozi barenga 10 mu kanama k'umutekano k'igihugu muri White House. Minisitiri Hegseth nawe yirukanye abategetsi benshi ba gisirikare bo muri Pentagon. Muri Gashyantare umwaka yirukanye General C.Q. Brown wo mu ngabo zirwanira mu kirere, wirukanwe n'abandi bantu 5 b'amapeti admirali ndetse n'abajenerali.